Amoxicillin ni umuti wo mu bwoko bw'imiti yica mikorobe za bagiteri antibiyotike yo mu itsinda ry'imiti izwi nka penicillin. Uyu muti uboneka ari ibinini bipfundikanye byo kunywa, ibinini bisanzwe ndetse n'umuti w'ifu uvangwa n'amazi ukanyobwa n'abana. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo uyu muti wa Amoxicillin ukoreshwa. Uyu muti ukoreshwa n'abantu b'ingeri zose, ariko icyitonderwa mu kuwukoresha ni ibipimo binyuranye. Ku bana bari munsi y'ibiro 35 uyu muti bawunywa hagendewe ku biro byabo. Mu guha umwana ufata miligarama 50 ugakuba n'ibiro bye, noneho iyo ikaba ari uwo muti agomba kunywa umunsi wose. Ushobora kugabanyamo 3 ukawumuha 3 ku munsi, cyangwa se ukagabanyamo 2 ukawumuha 2 ku munsi. Ku bana bari munsi y'imyaka 5 ni byiza kubaha umuti w'ikivuguto. Ku barengeje ibiro 35 bahabwa garama 1.5 ku munsi akawunywa 3, cyangwa garama 2 ku munsi akawunywa 2. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe uyu muti wa Amoxicillin ukoreshwa. Uyu muti uri mu bwoko bw'imiti uhabwa kwa muganga ari uko gusa wawandikiwe na muganga. Muganga awukwandikira nyuma yo gukora ibizami, agasanga urwaye imwe cyangwa nyinshi mu ndwara zivurwa n'uyu muti, akawukwandikira akanagusobanurira uko uwukoresha. Amoxicillin ikoreshwa ku ndwara zo mu buhumekero n'izifata inzira zo mu kanwa, amatwi ndetse n'amazuru nk'umusonga, sinezite ndetse n'umuhaha. Amoxicillin kandi ikoreshwa mu kuvura indwara z'amenyo ndetse n'indwara zifata umuyoboro w'inkari, ubwandu bwo mu nzira y'igogorwa cyangwa ubwandu bw'agasabo k'indurwe. Amoxicillin inakoreshwa hamwe n'indi miti mu kuvura uburwayi bw'igifu bwatewe na bagiteri ya Helicobacter pylori H. pylori. Icyakora mu rwego rwo kwirinda ko mikorobe zakwinjira, ushobora no guhabwa uyu muti mu gihe wagize impanuka ugakomereka, igihe wagize ubushye, cyangwa igihe bagukuye iryinyo. Bitewe n'indwara urwaye, uyu muti unyobwa hagati y'iminsi 5 na 14, kandi ugakurikiza igipimo wahawe na muganga ku buryo ugomba kuwurangiza wose nk'uko wawandikiwe. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka uyu muti ushobora gutera. Uyu muti wa Amoxicillin kuri bamwe ushobora gutera ubwivumbure ndetse bunakaze cyane nka shock anaphylactique. Uyu muti wa Amoxicillin ushobora gutera kubyimbagana cyangwa kubyimba ururimi. Uyu muti wa Amoxicillin ushobora gutera kandi ibibazo mu gifu. Gukoresha uyu muti wa Amoxicillin kuri bamwe bashobora guhitwa, abandi kandi bashobora kwituma impatwe. Mu gihe ugize kimwe muri ibi bibazo tumaze kubaganirizaho, usabwa kuwuhagarika byihutirwa ukagana kwa muganga akaguhindurira. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri uyu muti wa Amoxicillin. Uyu muti ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe ugira ubwivumbure kuri wo cyangwa indi miti yose ikomoka kuri penicillin G, cloxacillin, ampicillin ndetse n'indi. Ku bantu bagira ubwivumbure ku miti izwi nka cephalosporins, bawunywa bawitondeye, ariko hagira ikibazo bagira bakabibwira muganga. Ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko bahabwa doze ntoya, kandi uyu muti ntuvangwa na methotrexate, ndetse n'abagore batwite n'abonsa bemerewe kuwukoresha. Uru rutonde ntirugaragaza ingaruka mbi zose ushobora guhura nazo zikomoka ku ikoreshwa rya Amoxicillin. Ariko inama nziza twakugira ni ukubanza gusobanuza umuganga cyangwa umuhanga mu by'imiti ukuri hafi mbere yo kuwukoresha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza
kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.